Overnight, the United States and Israel continuing to aha trade dutangirana blows with n'umunyamakuru Iran. avuga ko mu rukerera cyangwa se mu ijoro ryakeye ngo mu gicuku cy'ijoro ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran zakomeje kurasanyaho amabombe n'ibisasu bikomeye ndetse ngo intambara kuri ishuro irakomeye kandi irakomeje. Gusa ku mutwe w'inkuru ukavuga ko ibitero hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bikomeje, ariko muri iyi nkuru umunyamakuru akitsa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo zasabye Iran gupfukama ikemera ko yatsinzwe, Iran yo ngo ntikozwa ibyo gupfukamishwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni perezida w'igihugu cya Iran aravuga ko Iran itazigera imanika amaboko ngo ipfukamire Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we asaba iki gihugu cya Iran kumanika amaboko ngo kikemera ko cyatsinzwe, nibwo Amerika ngo ishobora kwikura muri iyi mirwano yasoje kuri Iran bafatanyije n'igihugu cya Israel. Ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byaviriye indimwe kuri Iran. Nyamara uyu mu perezida wa Iran we nawe yarahiye arirenga avuga ko igihugu cya Iran n'ingabo zacyo n'ubutegetsi buriho butazigera bupfukamira uwo bwise umwanzi, bazarwana ndetse no kugeza ku mwuka wa nyuma. Nkaho bidahagije, perezida wa Iran yavuze ko iki gihugu cye kiri kuburira cyane cyane ibihugu by'i Burayi ngo bizagerageza cyangwa se bigahirahira gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel muri iyi ntambara. Iran ngo ntizabirebera izuba, nayo ngo izabimishaho amasasu n'amabombe akomeye nk'uko iri kubigenza ahari ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ibi bitero bimaze kugwamo abantu benshi, ndetse ibitangazamakuru ntibihuriza ku mibare, gusa byose bihuriza ku kuba hamaze kugwamo ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage biganjemo abo muri Iran. Igihugu cya Iran kuva cyaterwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel nacyo ntago cyahagaze, ahubwo cyakomeje kurasa ku birindiro mu bihugu bitandukanye ahari ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyotsi nk'iyo ikazamuka nyuma yaho imiturirwa myinshi yagiye iraswaho. Ibitangazamakuru byinshi bisubiramo amagambo y'ubuyobozi bwa Iran agaragaramo kutava ku izima ndetse no kutazatsindwa iyi ntambara mu buryo bworoshye. Nyamara hari ababikurikiranira hafi bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuzajya ku gitutu cyo kuva muri iyi ntambara, bakabishingira ku kuba iyi mitwe yombi yo mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'ubu itarumva impamvu muzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu byijyanye muri iyi ntambara. Bivugwa ko hari abanya-Iran barenga 2,000 bamaze kugwa muri iyi ntambara. Ku ruhande rwa Israel naho bivugwa ko ari abamaze kuyigwamo, bikaba akarusho kandi ku bamaze guhitanwa n'iyi ntambara mu buryo butari bwitezwe b'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva ubu imibare igaragaza ko hafi abasirikare 8 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashize ubuzima muri iyi ntambara, ndetse ngo byinshi bikomeje kwangirika. Kuva aho Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran yakwicirwa mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye muri Iran, uburakari bwafashe ingabo za Iran ndetse n'ubutegetsi buriho. Habayeho gusimbuza uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran, hajyaho undi muyobozi mushya nawe wazanye amatwara nk'ay'uwo yari asimbuye, ndetse we agaragaza ko batazava ku izima, bazarwana kugeza ku mwuka wa nyuma, kugeza batsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara bagabye kuri Iran. Gusa hari abasesengura politiki bavuga ko Iran kuba itarasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ari igihombo kuri iki gihugu cya Iran, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasa yica abaturage ba Iran, nyamara mu kwihimura kwa Iran ho ikihimura irasa ku bihugu bifitanye ubushuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bagaragaza ko muri iyi ntambara Iran ariyo ihomba cyane kurenza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'abandi basesenguzi bavuga ko iyi ntambara ishobora kuzahindura isura ikarenga kuba intambara y'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ahubwo ibihugu bikaza kwishyira hamwe maze bikarwanira muri iyo ntambara ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi. Nk'ubu tuvugana, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin biravugwa ko n'ibitangazamakuru ndetse n'urubuga rw'ibiro bya Putin rwabitangaje ko yarangije kuvugana na perezida wa Iran, amwihanganisha ku rupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Khamenei waguye mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byashoje kuri Iran. Putin ngo yabwiye uyu muyobozi wa Iran ko igihugu cy'Uburusiya cyifatanyije mu kababaro
n'abaturage ba Iran nyuma yo kubura umuyobozi wabo w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Ndetse Putin yijeje ko bagiye gukora ibishoboka byose bagashyira igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intambara ikarangira vuba kandi ngo ikarangizwa n'ibiganiro aho gukomeza kuba intambara ihitana ubuzima bw'abantu. Ku rundi ruhande ariko hari abavuga ko mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ukunze gufata imyanzuro umuntu yavuga ko ikakaye ndetse bamwe bakavuga ko ihutiyeho, ashobora kwanga guhagarika intambara mu mahoro mu rwego rwo kwigiza nkana no kumvisha Iran ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu gikomeye. Uku kwinangira kwa Donald Trump gushobora gukomeza kugira ingaruka cyane cyane kuri iyi ntambara, kuko gushobora gusanga imyumvire ye yo kwihagararaho ya Iran bo bayifite ku buryo burenze, binagendanye n'amatwara akaze ya idini ya Kisilamu iki gihugu cya Iran n'ubundi gisanzwe kigenderaho. Ukwihagararaho kw'impande zombi hari abavuga ko bishobora gutinza iyi ntambara, nyamara umubare w'abatari bato ugakomeza kuyigwamo. Hagati aho mu gihugu cya Israel naho Iran ikomeje kuharasa ibisasu byinshi ndetse ngo bikomeje kwangiza imijyi itandukanye yo muri iki gihugu cya Israel yiganjemo na Tel Aviv. Muri iki gihugu cya Israel abari muri iki gihugu baravuga ko buri kanya hari kumvikana indangururamajwi zisaba abaturage kujya ahantu hihishe cyangwa se ho mu bwihisho bakwepa ibisasu bitandukanye na za misile za Iran. Iran ikomeje kurasa mu bihugu bitandukanye byiganjemo birimo ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'ingabo, igamije gusenya ibyo bikorwa by'ingabo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Iran ntiyumva uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo iki gihugu gishaka kwigira umupolisi w'isi uzajya utegeka ibyo bamwe bakora ndetse akabuza n'ibindi badakora. Gusa kuri Iran ivuga ko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyumva nk'igihugu gikomeye, Iran nayo atari agafuku y'imvugo rumwe. Ndetse iki gihugu cya Iran yerutse gutangaza ko kibitse n'ibindi bitwaro bya kirimbuzi bihambaye ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze zibona. Isaha n'isaha ngo Iran ngo izabikoresha mu kwiyimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ngo yizeye ko hazangirika byinshi birenze ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekereza. Mu minsi yashize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu butasi bw'iki gihugu bwatangaje ko bwivuganye wari ufite umugambi wo kwica perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bwaramwivuganye. Gusa abasesenguzi batandukanye bavuze ko bigoye cyane cyane kwica perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo amateka agaragaza ko hari abishwe barashwe. Gusa ngo kuri ubu Donald Trump ararinzwe bikomeye kandi umutekano n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika